Haleluya. Reka nsabe abantu twabanaga mu Cibitoki batambuke. Tambuke. Batambuke. Bamwe ntimuragerayo. Timuragerayo. N'ahantu heza cyane. Tugira abapolisi baducunze tuba mu gipangu ciza. Ko ndababona bicaye kandi twari tubanayo tibiteye isoni, ariko nimba twarabanye nabi mwicane nta kibazo. Abavyeyi banje batarabaho warumfite mu biganza yawe. Abavyeyi banje batarabaho warumfite mu migambi yawe. Abavyeyi banje batarabaho warumfite migambi yawe. Abavyeyi banje batarabaho warumfite migambi yawe. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Aba mbatambukije kugira ngo dushimane. Ndashima Imana kuko tuziranye namwe kandi tuziranye neza. Twahuriye ahantu tutaziranye benshi, tubagirira ibihe byiza. Imana ishimwe. Batambukije kugira ngo dusenge Imana. Tutamba tugiye gusenga Imana. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo abantu b'Imana basenze Imana ngo izibaha imbaraga, kandi dukenye izo mbaraga. Yesu yabwiye abigishwa abonye bafite inquiétude akaza basigira ama responsabilité bakavuga ngo ibyo bintu reka kugenda, akababwira ngo ya ikigiri cyo kibamarira nuko nogenda tuzobishobora gute. Arababwira ngo muzahabwa imbaraga. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga twarataramanye nama. Hari abadatuye habaje kubwo impamvu z'ibiriyo ba Kurunziza Inonsa n'abandi bose, ariko reka dusengane uko kundi. Dusenga Imana dusaba imbaraga za Mwuka Wera kubana natwe. Ndabizi ko mufite amashimwe kandi tuzokomeza dushima, ariko reka dusenga iryo sengesho tuje mu mwanya w'ijambo. Amen. Turi abantu babaye aho yavuze kandi mwaradusengeye ko turategura igiterane cy'amashimwe. Rero muri ico ariko nongoreye amazina yanjye hari sonorisation. Niba ari urusinga nyabona, niba ari urusinga ni bafu isigura ngahe miliyoni star nefsami none ukuduteranye nkagurisha ishati n'iyi saha n'amafaranga twogura bafure tukaza tunezerwa. Yeme abanyamurenge twakijijwe gute? Jewe ni make afite make ariko munemere mukamfasha tukayugura byihuse, ariko mumpaye igihe kirekire noyigura njye ariko ntaco mfite. None mwemeye ejo je notanga 100,000 mubuze ngo bitinde tutaragira ishaka ry'umurimo w'Imana. Uko munzu mwacu biragoye ko twoburara, namwe ntimuza mu burara. None turare umuziki wa Yesu, turare Zaburi 150 kiyanditse ari. Murakoze yeme, mubaye mubishaka twofatikanye, kandi mubaye muvuze ngo mugisha mumparire mumpa amezi 2 nzoyigura. Abiri mwoye mwo kwihangana. Sawa, ndumva ko
uwo mwuka utibutse wo gukorera imana si mubi, ni mu bintu bitandatu biranga ububyutse. Nta muntu tunigana ijambo kandi bisetsa iyi bafure ntuzo zitaha mu wiwe, titureka ngo ayigure wenyine. Ndabona abantu bashaka kugura bafure, ntitushaka imwe dushaka nyinshi, abandi zazija no hejuru n'ahariya mu maguru y'abantu, kaza wumva umuziki wose, kaza wumva umuziki ukaza ureba mu maguru ukumva umuziki. Ndabona warugiye kuvuga n'abandi bose, tubikore vuba mpijana umwanya w'ijambo. Bwana zifiwe. Amen. Arakoze cyane umuvandimwe Bisetsa uvuye kuvuga. Dufite ikibazo nyine cy'amainstream kandi arimo kugora cyane. None ga kandi Bisetsa yari yagize neza kubikora, mbivugishije abacu baravuga ngo twitonde tuzobitegure. None ubwo byaje titwoguma kwica ikintu kizoguma nyine gipfe. Bwana zifiwe. Amen. None nanje nzotanga 50,000. Hanyuma twese dufatikanya kugira ngo tugure iyi nanje nzatanga iyindi 50,000. Abantu mufite amafaranga mutanga amafaranga, abandi nk'abangaye ba 50,000 nabo nibazamuke. Umuvandimwe Ruhanga agira ubandika mwo kwihuza muri babiri 25 ikaba 50, dufatikanye by'ukuri natwe bizotugwa neza. kuruta wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, waziganye intambwe uzikomereza ku rutare. Bane baheza umugisha twicaye. Barikiwe sana, barikiwe sana, mwicare. Dushimiye Imana kuko tugize umugisha wo guterana. Imana ishimwe, tubihaye agaciro cyane mu mitima yacu. Kuba imbere y'Imana ya masaha ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Dushimiye abamaze gukora imirimo itandukanye, twabitegeye turabareba ko murakora neza. Hari ibintu bitandatu biranga ubuzutse bwiza bwuzuye. Le vrai réveil igira ibintu biza biyiranga. Iri mu materaniro ukabura abantu wicara, stade yuzuye abantu baje gusenga, iyo si sinye ihagije yo kwerekana ko abantu bavyutse. Ariko mu bintu byerekana ko abantu bavyutse, ikintu cya mbere harimo gukunda Imana n'abantu ku rwego rwo hejuru. Umuntu wuzuye mu mutima we urukundo, uwo muntu aba afite intambwe ya mbere y'ubuvyutse. Intambwe ya kabiri ni umuntu ufite kwizera gutuma akora ibitangaza. Iyo ubuvyutse bwagiye kure y'itorero hazaje hahunga ibitangaza, tugira ibitangaza bike. Ariko iyo tuba turi mu buvyutse hari imbaraga ziba muri twe zo kwizera Imana, tumaze kuyikunda tukaja mu buryo bwo gukora ibitangaza. Haleluya, Haleluya. uburyo bwa gatatu n'ubu mumaze gukora. Iyo umuntu ari mu buvyutse aza yitanga, yogurisha ikirato akitanga kubw'umurimo w'Imana. Iyo umuntu ari mu buvyutse uzugeri we saa 4 yiriwe aragiye cyangwa yiriwe muri biro mu kazi, wamubwira ngo muje gutarama ahantu kure akambara ikirato, bamwe baza babyuka akavuga ngo mundinde cyo gutarama. Haba ukwitanga gukomeye mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo gutanga umwanya wawe, gutanga imbaraga zawe. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu cy'ubuzutse. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Ikimenyetso cya kane, ubwoko bw'Imana. Le peuple de Dieu prie vraiment. Ubwoko bw'Imana, abantu b'Imana baza bagira ibihe by'amasengesho. Haleluya. Haleluya. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyiza. Abantu boba mu materaniro, abantu bokora iminsi myinshi, ariko ugasanga no mu materaniro habuze amasengesho. Ariko igihe cy'ubuvyutse abantu bakaza bahaguruka ari bane, muri no kotu umuntu umwe, muri ino abantu bagasenga ari benshi. Umwanya munini tukawumana mu masengesho. Umwanya w'amateraniro ntumagwe n'igisirimba, ntumagwe n'amakorari, abantu bakumva bose ngo Imana, parce que nukuganira n'Imana. Iyo abantu bavyutse, icyo ni ikimenyetso cyiza. Simba mvuga abantu bo kundondo,
cyangwa muri aziya ko ndavuga wewe wo kumutakura kuri 0 kugeza kuri 16 irahigi wewe kondikiteri ivyo bintu kurumva pankuvuga cyangwa ko ndavuga pasiteri wiwanyu we ntibikureba. Haleluya. haleluya. Kindi kintu kiranga abantu babyutse bagira umutima w'amashimwe, baba muri esprit de reconnaissance. Uku twovuga ngo hatambuka abantu babiri bashime bo kubera ko ntabuzutse, ariko iyo abantu babyutse mwokwirirwa mu mashimwe bukira. Bwana sifiwe. Amen. Abantu iyo babyutse bagira amashimwe mu mitima yabo, ariko iyo utabyutse uzureba ibintu Imana yakoze ukabibura, ukazubona amadeni, amamanka, nibyo biza mu maso yawe, uzubona amavision, amaprograma atujuje, kuvuga ngo se ndashima gute, ejo bundi barankuye mu kazi, data wacu ejo bundi yarafunzwe, data yarapfuye, ndashima gute abana batabiga, ndashima gute bagiye kunkura mu nzu. Ariko izo ni imbaraga z'abantu bari mu buzutse, baza barenga ibyo bagashima Imana. Haleluya. Haleluya. Byari bije siteme, ariko muzakire mu izina rya Yesu. Amen. Tugomba kuba tuzutse. Haleluya. Haleluya. Dusome Bibiliya, Abaheburayo 11. Abaheburayo 11, turasoma mu mvugo nkazingahe. Ufite Bibiliya yera ndayisoma, ufite Bibiliya ijambo ry'Imana, uwogira igifaransa, icyongereza ni mugisoma sincyumva neza mukireke. Wenda n'uwogira igiswahili. Muransetse ngo sinzi icyongereza. Abantu bazi icyongereza bukigishamo umuntu bateranye ni bake. Tucige ni cyiza, nanje mfite gike ya bene iki ngiki cyo kudiskita bandenganyije, ariko sinokibwirizamo. Abaheburayo 11, duhere ku murongo wa mbere dusome imirongo 3, uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Dusome mu izina rya Yesu. Abafite izo zindi mvugo Bibiliya ijambo ry'Imana ntagatifu n'igifaransa baradusomera aho hantu nabo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kabiri, icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Gatatu, kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Hari abafite za Bibiliya navuze? Bibiliya ijambo ry'Imana. Yego. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo kwizera Imana, Kwizera Imana ukwemera umaze guha, n'ukwemera ko umaze guhabwa, n'ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Kandi n'ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Kabiri kakavuga ngo uko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Gatatu kakavuga ngo kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze, maze ijuru n'isi bikabaho, ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse ku bitagaragara. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Ngo kwizera n'ukwemera ko umuntu amaze guhabwa afite mu mupfuko ibyo yasezeranijwe, niko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuze. Ngo kandi n'ukwemera ko Imana yavuze isi ngo iraba. Ibyo ngo tuza tubyemezwa n'iki? Tubyemezwa no kwizera Imana. Ufite igifaransa? Une ferme silence des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, démontrer les choses qu'on ne voit pas, c'est impossible dans l'intelligence des humains. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Kuri gatatu havuze ngo c'est par la foi. Yes. Que nous les connaissons, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on ne voit pas a été des choses visibles.
Ego. reka dusubire ahangaha kuri gatatu. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été C'est par la foi que nous formé connaissons. par la parole de Dieu, Ah oui. en sorte que ce qu'on voit n'a pas En était- sorte que ce qu'on ne voit pas était fait de choses visibles. yego sawa kiravuze igifaransa icyo ngo kwizera ni ukugera ku ntambwe umuntu yerekana ibitagaragara. Démontrer une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Wowe kurabibona ngwingi timuza mubona abantu hano ngo hari ikintu ngo kiraho kurakibona mbaraga zo kwizera. On arrive à démontrer les choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Jewe sinari gusiba no materaniro nari ndi kuri afishe kandi nawe nibaye gushiramo uzumva akazi rimwe kabaye vuba uzugira ngo wakereje nka niposho bwihute kwira usuye buje gutinda ukuvuga ngo responsabilité ziragoye. Kondabesha kondabesha gute kondabesha mpagaza simpambesha no kuvuga ngo hano hazatera ubwoba hano hazahagora. Ubwo nigaga secondaire mu Minembwe kuri Institut Lundu twakoraga ama exposition chaque matin ava yuko twinjira kuvuga ibyo mwiga mukabisobanura mu Gifaransa no mu Cyongereza. No kuvuga ngo bagendaga muri ku mistari bakama bavuga ngo toi tu passes devant gira tubwiye. No kuvuga ngo byari biteye ubwoba imbere y'abantu haba izindi mbaraga. Umumama umwe baramutambutsa ari mu wa gatandatu aratambuka akazavuga ngo isi ngo se ya baraka ngo isi se ya baraka isi se ya baraka. No kuvuga gute mu Minembwe hazakonja ariko akavuga ngo hano imbere ngo ni baraka ngo hari icuye isi se ya baraka isi se ya baraka avuga ko bigoye. No kuvuga ngo turi Bujumbura ariko iyo bagushiza aha uhita wumva hagiye kuba ubundi bushuhe butari ubw'Ibujumbura haba ibyo bintu. Aha isi se ya baraka. Tugiye mu ijambo ry'Imana. Tugiye mu ijambo ry'Imana mugaruke. Natekereje ko tuzaganira ibintu byinshi babimbwiye. Haza amatema amwe agatibuka. Kabura madone. Kuva teme yaje. Ibyo kwibabwira nkumva ntabyo mfite. Kumva nje mu mutima iranejeje. Kumva mu mutwe birimo. Ariko kugira ngo mbisohore mbe public kumva ntabihari. Ngasubira nkaja mu mateme nigishije ahantu kayasubiramo nkumva ntahaza kuba ntibishitse ngasenga ngasoma niko biza bimeze siko bimeze. Ariko nza kurota rino jambo kuwa kane njyamye saa 9 z'amanywa imvura iguye ndaryama nari ndangije gusoma nsa nkurushe mbona turi mu giterane gikomeye cyari nk'umuhungu ntamenye uha uririmbisha abantu bitonze. Mbona abantu bahaguruka baririmba barira batega amaboko. Numva umwuka arambwiye ngo tuziga ijambo ryo kwizera. Narazutse mpamagara umwene data umwe ndamubwira ati mvuye mu gitaramo. Arambwira ati nanje nari nkirimo. Nawe arambwira ati nanje narose igitaramo gikomeye ariko saha Bujumbura cyari ko kibera. Ambwira handi we numva iri jambo rikenewe. Numva mbonye nkigihamya ndavuga ngo reka turiganire. Siko bimeze. Kwizera no kumenya ugakuramwo gushidikanya ugasigarana kumenya gusa kutarimwo gushidikanya. Ibintu uzi byose wemeye ukabikuramwo gushidikanya icyo usigaranye mu mwisashe cyangwa mu isakoshi cyangwa mu mutima cyangwa mu mutwe wawe haba hasigaye kwizera. Ariko iyo hagiyemwo gushidikanya hakinjiramwo dute gusa kera umuti wawishe kera umenyemwo amazi tibikibaye kwizera. Haleluya. No kuvuga ngo kwizera ni ukuntu kutarimwo gushidikanya imbere recto verso inyuma n'imbere ukazusanga nta gushidikanya. Ariko iyo hagiye kubamwe amashaka
tikukiri gushidikanya, shaka ikindi kintu ufite muri wewe, kuko kwizera kwasohotse kwagiye. Haleluya. Kwizera ni ukumenya, umuntu akumva afite iyo assurance, ubushizi bw'amanga ukabura bufite kw'ibyo wizeye bitazareka kuba. Bwana sifiwe. Muri definition ngufi itari iye wenda dusomye mu gitabo, kugira ngo ngufashe kumva kwizera niki. Kwizera dushaka kwiga bisobanura ngo nukwemera icyo Imana yavuze. La foi c'est accepter ce que Dieu a dit. Iyo umuntu yizeye ibyo Imana yavuze ahagaze mu kwizera kuzuye. Ariko iyo usohotse muco Imana yavuze, deja uvuye muri clôture iyo kwizera Imana. Bwana sifiwe. Kwizera bitandukanye n'igitekerezo. La foi c'est très différent. Il y a idée, il y a opinion, il y a connaissance, il y a réalité cyangwa vérité. Igitekerezo si ukwizera. Ibyo umuntu azi kwandika no gusoma uko si ukwizera. Ibyo umuntu yiboneye yakozeho si ukwizera. Ni ukuvuga ngo umuntu yabaye ari muri ville akatubwira ko habaye intambara iwahagaze, akatubwira ayo makuru, uwo muntu yamariho akatubwira ko ibyo bintu hatubwira abyizeye kubera ko yabibonye, uko si ukwizera. Vous avez vécu une réalité sur terre. Icyo ufite wewe ni ukuri kw'ibintu, ariko kwizera nico tutarabona. Ariko ibyo wabonye wiboneye n'amaso yawe tibikirimo kwizera, ahubwo wewe uhagaze mu kuri kw'ibintu. Ariko c'est qu'on ne voit pas. Icyo dukeneye ngo ni ukugera ku rwego rwo kudemontre, rwo kwerekana ibitagaragara. Ariko ntikuzana nk'umuntu ufite kwizera kuzuye kubera ko wabaye haba ibintu byakozwe. Oya, uko ntikukibaye kwizera. Kwizera twizera ibitagaragara, ibitaraboneka naho uzamaze kuboneka tituba twibizeye. Haleluya. Nico tuba dushaka kwiga. Kwizera Imana ni ukwemera icyo Imana yavuze. Kwizera bivahe? Kwizera tibiva muri theology. Kwizera tibiva mu gusengerwa n'ikanisa. Umuntu namara kuba pasiteri ngo abe yakiriye kwizera. Oya, kwizera si igihe abantu mwovuga ngo mbe perezida w'abayumbe cyangwa umwanditsi wabo. Oya, kwizera kugira aho kuza kuva kandi kugira source imwe gusa. Kwizera kuva hehe? Kuva mu kumva ijambo ry'Imana. Abaroma 10:17 haravuga ngo kwizera ngo kuko kwizera ngo kuva mu kumva ngo kandi mu kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Kwizera kuva mu kumva, ariko apana kumva BBC gahuza miryango. Oya ye, apana kuba connecte ngo umva audio ku rubuga. Kwizera kuva mu kumva, ariko mu kumva ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe sana. Nubwo uziga theology, nubwo uzoba bishop, ariko utagira umwanya wo gutegera ijambo ry'Imana gutya ngo yumve, muri wowe tukuzaba kwizera. Bwana sifiwe sana. Kwizera kuba mu kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Kwizera ni isomo rigoye kubera ko n'ubuzima buza buba pratique kuma miracle, ibitangaza bibi ruhande bize bikurikira abizera. Bwana sifiwe. Kandi biragoye kubera ko mu buzima tubamo habaho kubona ikintu no kucizera. Voir et croire. Kubona ikintu ugahita ucizera. Ariko mu buzima bwa Kristo c'est croire tukabona kuvoir. Twebwe nukubanza tukizera tukabona izo twizeye. Ariko muri ubu buzima nukubanza kubona tukabona kwizera. Haleluya. Nukuvuga ngo dufite kibazo cy'abantu bagendanye n'abayumbi batagira kwizera. Bafite ifaranga zigiye cya fundraising, bafite amakoti, bafite imodoka bo bajanamo, ariko muri bo badafite kwizera. Ari umugabo wagendanye na Yesu, Toma, umwigishwa we. Yesu arafatwa, baratawanyika barahunga, hasigara Yohana wenyine. Inyuma yo kumuhamba barihuza bagabo baravuga ati
dukora ikiriyo se ko cyarangiye bamuhambye tugende gute. Ariko yaravuze ngo tube tugumye hano mu mugwa turebe, yari yavuze ngo hari kundi kuntu kuzoba ngo buce, baravuga ngo yazutse. Ngo bamare kuvuga ngo yazutse, abagore baravuga ati yazutse, babanza kuvuga ati ayo makuru nuko ya verify. Petero na Yohana baragenda ngo bashike ukaburi basanga karangaye. Yesu nyine yazutse, baje ahantu hamwe bari Yesu agoma kubonekera abantu, abonekera abantu benshi, abonekera n'abigishwa, ariko ababonekera Toma adahari. Baramubwira ati uzujahe, burya urasohotse gutya yamashika turamubona, ariko kuzugenda gute? Toma ati mwebwe uku nasohotse gamukenera nko ko muranjere ko muragira ngo mumve uko novuga, nta Yesu ntawe, nimba yaje azogaruke, kandi jewe nshizeho condition, nzokore mu biganza byiwe, nzokore mu rubavu rwiwe. Mwamukoze watufite twamukoreraga hiki? Yesu tuzi twabonye twamuyobegwaga, umuntu wapfuye nakangahe wazutse ejo twamuyobegwaga ntitumuzi, titwamukozeho, ariko yatwiyeretse. Toma toyahe, kandi Toma yari umunyeshuri wa Yesu w'umwizerwa bagendanye, yari afite kwizera, ariko byabaye ngombwa ko Yesu ahashika Toma akamubona. Ariko nyuma yo kubona Yesu kwa Toma, ntabwo Toma yari akiri mu kwizera, yari muri realite y'ibintu, yari mu kuri kw'ibintu. Yesu yazutse, tibigisaba kwizera, tibigisabye kwizera. Haleluya. Yesu iwabo abantu bamwe bari bamwemeye, abandi bakavuga toya, nyina Mariya turamuzi, Joseph turamuzi, ejo ndi mwana yaravutse ari Nazareti, araza uriya mwana yigize igitangaza, twebwe ntitumwemeye. Iwabo ntiyahakoze ibitangaza byinshi, yanavuze ijambo Yesu aravuga ngo biragoye ko umuhanuzi yenemegwa iwabo, murananiye muri quartier pi, tukwemere gute? Akamaja bukaha ku Kaperinaumu, yahura ni kimugati haguruka kuruka tugende, yari umuntu tutazufite tuzubona guheriki. Yesu yahageze, umuka agataha iwabo, bakamenya amakuru iwabo ati i Kaperinaumu Yesu yakoze ibitangaza, atoye ntituzomwemera. Abantu babanye na Yesu bakamubona gutya physiquement, batabashiye kumwizera, abo bantu tibobona ubwami bw'Imana. Kwizera ni somo ry'ibanze, c'est une leçon de base umuntu wese atagomba kubura, nubwo atoba azi gucuranga, ataba ku rubuga rw'abayumbe, atari pasiteri, atarinde, ariko kwizera muri yo kugomba kuba kurimo. Bwana sifiwe. Kwizera, katwihute tuje ku bantu bagiye bizera. Yesu nawe yaravyerekanye mu buzima bwiwe. Yesu mu buzima bwiwe yakoze ibitangaza byinshi, hari abavuga ngo ni 36, abandi bakavuga byinshi birenga uko, bigabuye mu buryo bune, ariko ivyo yakoraga byinshi, n'abagwayi yakizaga benshi, tiyakaza babwira ngo ndabakijije ni mugende, yakaza babwira ngo genda kwizera kwawe. Kwizera kukaba consultation, ikaba imiti, ikaba kire, kwizera kwawe kuragukijije. Yasuye umuryango umwe wa Lazaro n'abashiki be, ariko Yesu yakaza akora ivyo, abantu bakavuga toya, hari umwana yari yazuye, abantu baravuga ati uriya mwana yamuzuye mbere, mwana ni nkaba yaragishushe, il paraît ko usukuzuka kuriye, yaratarapfa bira bintu muri kuvuga ngo uriya muhungu yazuriye uriya mwana, tibyemewe neza, faut vérifier kiriya kintu sinzi, cyo kubiceceka, ariko kiriya kintu ntabwo ari cyo. Yesu amenya ko Lazaro yagwaye, abwira abigishwa, arababwira ngo Lazaro yasinziriye, baramubwira ati abaryamye gibo ni benshi, turagenda tuzutsa abantu Isirayeli nzima, tushkume hano. Barahagumye umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, arababwira ati Lazaro yarapfuye. Baragenda ngo bashike basanga ni kiriyo, kandi yarazwi nk'inshuti ya Lazaro wari wapfuye. Bashikibe baramubwira ngo waratinze, warakoshe, Lazaro twaraguhamagaye nguze, iyaba uhari wena ntaba yarapfuye, ariko waratinze, none dore musaza wacu amaze iminsi 4 agize gute, apfuye.
arababwira ati nimunyereka aho mwamuhambye. Baramubwira toya karanuka ntani impamvu yo kuja hariya dusure ariko warakoshe. Arababwira toya muhangeze. Haleluya. Nimuhangeze nanje mpagere. Baramubwira ati turahakugeza ariko amaze n'iminsi ngo bahagere. Arababwira ati ni tumurebe. Baravuga ati karanuka urebe umuntu wapfuye utaje kureba gwaye warabimenye ukuntu ukwiye gusura. Yesu arababwira ngo nimunyizere kuko ngo n'uwapfuye azongera abeho. Baramubwira ati yego turabizi ko mwizuka musaza wacu azozuka. Arababwira toya ninje kuzuka, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Arababwira ngo nimunyizere murebe igitangaza. Ibyarangiye kuko Lazaro azutse babona igitangaza cy'Imana. Byari bivuye he? Byari bivuye mu kwizera Imana. Bwana sifiwe. Amen. Yesu yabikoze kenshi. Reka tuvuge umugabo witwa Aburahamu wafashwe nka sogokuruza w'abizera mu isi, apana muri generation, apana ku mugabane umwe. Amageneration yose y'isi zobaho dufite sogokuruza w'abizera ni Aburahamu. Kubera iki? Aburahamu yari atuye hari iwabo muri Mesopotami, umuhana mwiza wari urimo ubuhinzi bwiza, wari urimo commerce nziza, kandi ngo warimo siyanse nziza. Umuhana nawe utovamo, hariho uguhingwa ibintu bikera, hari ubukomeretsa abagore n'abagabo bagakomeretsa, kandi hari ishuri ryiza. Kandi icyo gihe Aburahamu yari umugabo uhashoboye, yari afite inka nyinshi, yari afite intama nyinshi, yari ameze neza, yari afite n'abana, yari we n'umugore wiwe n'umukozi wiwe, ameze neza, ari iwabo, ariho avuka. Umuhana mwiza cyane urimo Muvema centre ville. Baza bavuga abakora amaresheshe bakavuga ngo wari umuhana utuwemo n'ibihumbi 300 z'abantu, kandi ngungana n'amakilometre 40 kilometre kare, utuwe n'abantu ibihumbi 300. Hari akamuvema kandi ngo hakera cyane, ubukomeretsa uzanya abo bantu bakakuyoboka. Abana babajana ku ishuri havuyemo aba matematiciens bakomeye, ugende ushaka ivyo bitabo bisoma uzungu. Wari umuhana mwiza utopfa kubunga gusa ngo ugende, ariko kandi ukaba umuhana utazi Imana. Harimo ibigirwamana byinshi, ariko muri iyo centre ville yabo harimo temple, kanisa rikomeye ryabagamo kilte yitwa ngo nizigura. Iyo kilte basengaga mu kwezi, kandi na uriya musaza ise wa Aburahamu Tera nawe yari umuntu ugira ibigirwamana. Kandi ico gihe ta Bibiliya yari ihari. Aburahamu yabayeho Bibiliya itarabaho. Bibiliya yaje ejo bundi, ariko Aburahamu yabaye mu 1950 avant Jésus-Christ. Nukuvuga ngo n'umugabo wa kera cyane. Ayo masitwari aranditse mu bitabo. N'umugabo wa kera cyane. Bibiliya idahari, ta Ancien Testament, ta Nouveau Testament, ta giterane cy'imfubyi, ta cy'abamama, ta cy'abayumbe. Oyaye baza basenga ukwezi gusa muri centre ville yabo. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo ugiye kubunga, nzobungira hehe? Nzohakwereka. Nzinga imizigo mbunge gusa. Ati Aburahamu ngo arabyizera, yizera Imana, arabunga jana na Setera baje Harani. Hari kure cyane, ahantu kilometre 950, kure cyane kilometre, kure cyane pe. Baragenda ngo bashikaho ngaho baturaho. Aburahamu yahawe amasezerano kenshi, yaganiriye n'Imana 5, ariko byari bikubiye mu masezerano 3. Imana yari yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, nzokugira ubwoko bukomeye. Wewe nzokugira ubwoko bukomeye. Kindi cya kabiri, ahantu ugiye kubungira kiriya gihugu nzocaka bene cyo kiguhe. Kindi cya gatatu, uzoba umugisha. Aragenda Aburahamu aragenda ngo agere ngiyo yatuye hamaze iminsi. Iharani Tera arapfa, ise aramuhamba birarangira, yari kumwe na mwene se wabo Loti, buce barakorogana mu ziyo histoire, baratandukana. Aburahamu agumana n'umugore bashaje. Aburahamu akavuga ngo se Imana ko yambwiye ngo nzo ubwoko bukomeye izomba abantu bizogenda gute?
akirirwa bitekereza nijoro afite stress, akabaza Imana se bizogenda gute. Imana ikamubwira ngo byuka, akaja hanze ikamwereka inyenyeri ikamubwira ngo ziharure. Ni kuriya abana bawe bazangana, kandi ejo uzoje kuri lake ku nyanja urebe umusenyi ubuharure, niko bazangana. Aburahamu ngo agasubira mu nzu agasanga Sara ukecuye afite ibyishimo byinshi, kandi Sara adatwite. Agahita avuye hanze agahita atahana abana mu mutwe no mu mutima wiwe, agahita avuga ati koko zabona abana kubera ko ari Imana ibivuze. Haleluya. Aburahamu aja ku rwego rwiza rwo kwizera Imana. Haleluya. Aja ku rwego rwiza rwo kwizera Imana, yizera Imana neza kuko icyo Imana ivuze izagisohoza. Haleluya. Nuko aho hari amakuru maremare kandi turayazi, reka dukomeze. Ngo buce Aburahamu n'umugore baravuga ati umwana takibonetse biciye muri Sara. Imana igira inzira nyinshi, ariko kubera ko dufite n'umukozi kandi we bishoboka ko yobyara, dushaka umwana niturangiza turebe ko bizakunda. Aburahamu abivugana n'umugore barazumvikana, umukozi arabyara, abyara Ishimayeli. Imana iravuga ngo uwo Ishimayeli ni umwana wanyu mwishakiye, ariko umwana w'isezerano jewe ndamubitse. Sara azobyara yonse. Biza bivuga ngo Ishimayeli araruta Isaka imyaka 13 mu bushakashatsi, niko buvuga. Ishimayeli aravuka après 13, Sara arabyara nawe, abyara Isaka. Haleluya. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Isaka aravuka. Ngo Isaka amare kuvuka arakura. Hari igitabo nasomye kiravuga ngo yari umwana w'imyaka 10, ikindi kikavuga ngo 12, ikindi kikavuga gusa ngo c'était un jeune adolescent, ikindi kikavuga ngo nuko biza bigenda ntibi precise yaje neza, ariko bikavuga ngo yari umwana utari mutoya. Haleluya. Imana iraza iravuga ngo Aburahamu ugomba kuntambira umwana wawe. Aburahamu atangira kuvuga ati wenda ni Ishimayeli kuko yavutse Imana itabishaka. Kandi ico gihe byari bitangaje kuko Imana zabi wabo hari igihe zasabaga abantu bakabatamba. Aravuga ati birashoboka ko Imana yo mu ijuru nayo hari igihe yifuza ko bayitambira abantu. Aravuga ati c'est normal, nimba bibaye ko Ishimayeli mutanga zo mutanga. Imana iravuga ngo nkeneye Isaka. Imana tiyakenera Sara umukecuru, tiyabwira Aburahamu ngo ndebera mu bakozi, tiyavuga ngo zana Ishimayeli cyangwa nyine. Imana iravuga ngo ndajana Isaka. Kandi Isaka Imana yari yambwiye ngo muri Isaka niyo hazava nk'ubwoko bukomeye, muri Isaka niyo nzaguhera umugisha. Donc no kuvuga ngo bari bishe preza ya Abraham, bari bishe fitire cyangwa avenir ya Abraham, kuko amasezerano nibyo yari yiteze, nibyo yari ategereje, byose byari bikubiye muri Isaka. None Isaka agiye kuba igitambo. No kuvuga ngo ivyo Imana yavuze byose irivuguruje birarangiye, bigenze gute? Haleluya sana. Nuko aramasha yasezeye umugore ajana n'abakozi na Isaka, bagenda ahantu harehare ngo bashike ku musozi, abwira abakozi ngo nibasigare. Isaka ngo abaza se, amubaza ati se ko twibagiwe kitambo kiravaye. Igitabo nasonye cyaravuze ngo yari umwana wa Diza, ngo kuko ngo ntiyari kubasha no kwibuka igitambo bakibimuhira. Yari yishimiye kujana na se kuja gutamba, ntabwo yari kwiyenketa ngo se turatamba iki biragenda gute. Ariko yabonye batandukanye n'abakozi ngo hazamwe akantu muri we, se ko tugiye twembi biragenda gute. Nuko ngo baragenda, ise aramubwira ngo Imana iri bwirongere tugende. Ngo bazamuka umusozi cyane, bararenga hejuru. Ngo Aburahamu abwira Isaka, ngo aramubwira ngo ngwino hano. Ngo aramwegera, sinabisonye muri Bibiliya, nabisonye mu gitabo mfite hano kivuga ngo les épreuves d'Abraham. Ngo amufata ku rutugu, ngo aramubwira ngo tugiye gukora ikintu Imana yadutegetse. None tiye preko kikubwira tukagikora. Umwana aravuga ati nta kibazo. Imana yarambwiye ngo uzovuka, none yambwiye ngo ngutambe, none titubipfe. Zana amaboko
uhambire turebe icyo Imana iri bukore. Umwana ngo aremere, bari bateguye igitambo ngo bamushiraho. Aburahamu nti yari afite blague, oya afata imbugita ngo arayizamura, ngo humvikana ijwi rikomeye rivuye mu ijuru, ngo riravuga ngo Aburahamu, Aburahamu, ntugire icyo utwara uwo musore, menye neza kuko nkunda. Haleluya. Aburahamu, ntugire icyo utwara uwo musore, njewe Imana kuri uno musozi ndabimenye neza kuko nkunda. Haleluya. Haboneka imfizi y'intama, Aburahamu arataha. Nibajije ikibazo, ndavuga ati se iyi Imana ireka, kuko yararetse na wa munsi bariko baja kubamba Yesu. Yesu yabwiye Yesu aravuga ngo nimba bishoboka, sinzi nimba bizoshoboka, ariko nimba bishoboka kino gikombe kindengana. Hari umurinzi w'umunyarwanda wavuze ngo iba iri ahantu runaka, ngo wahandi yari iri wa munsi ngo batotezaga Yesu ngo ikamwihorera. Haleluya. Ariko ngo ntiba iri kure y'abababaye, ngo iba iri kumwe nabo, ariko ngo bikeneye ngo bace muri uwo muriro ngo bawuvemo bakeye. Haleluya. Imana ireka Isaka agapfa. Aburahamu yarashikaga agatuma kwa basebukwe akabwira Sara ati nari nagiye gutamba Imana none byarangiye dukora ikiriyo. Kwizera ndi kuza kureba ku bintu bigaragara, kuza kumva ijwi ry'Imana, kukimera kandi kukizera. Bwana sifiwe. Aburahamu garurirwa umwana, kandi ibyo Imana yavuze bigenda bikunda. None munsi abuzukuru bazaba Aburahamu kandi twakomotse kuri Isaka. Muri Israheli habaye inzara. Hari indi nkuru y'umugabo umwe Bibiliya ivuga ngo umukapiteni wanze kwizera iby'Imana ivuze. Haba inzara cyane ngo haza umuhanuzi aravuga ngo ejo nk'iki gihe abantu ntibazo bagishonje, tuzobona ibyo kurya kandi tujye tumererwe neza. Uwo mugabo ngo aravuga ngo nubwo Imana yukingura amadirisha, ufite uratuwe intimido. Ejo nk'iki gihe turatera ibijumba buce byeze, turatera ibigori buce byeze, ugiye gukora butike hano, ugiye gukora urakora iki? Tibishoboka, tibishoboka. Umukozi w'Imana ngo aramubwira ngo Imana kiravuga ngo ejo nk'iki gihe. Uwo mugabo ngo aravuga atoya, tibishoboka. Ngo ba insiste, uwo mukozi w'Imana ngo aramubwira ngo uzobibona, wowe uzobibona ejo nk'iki gihe, ariko nzuzobijya. Ko byagenze, nasomye igitabo kimwe kirambwira ngo uriya mugabo rura rupfu rwiwe, ngo bari ko bamubwira bagiye gufata biriya byo kujya, muzi ko yishwe nuko bamukandagiye, ngo bari ko bamubwira ngo tubise, ngo dusingire ibyo wanze kwizera, ibyo wanze kwemera tubise, tiwari wananze ngo ntibizoba, reka tugukandagire, tiwanze kubyizera, ejo ntibari ko bavuga ugakana, none uripanze ngo urabigabura, tubise. Baramukandagira arapfa. Hari ubuhanuzi ntinya muri Bibiliya bwanditse muri Matayo. Yesu ngubwo azoba yaje, hari ubuhanuzi bumwe butagomba gutinda. Kubwo bw'uwo mukapiteni bwari ubuhanuzi bwa urgence bugomba kuza Imana ikiyerekana. Tinya ubuhanuzi bwa muri Matayo buvuga ngo Yesu azoza, ngo namara kinge, ngo namara gukinga ngo haze groupe y'abahanuzi, abayumbe runaka ngo baze ngo bakomange. Tinya iryo jambo. Rugagaza yaravuze, Pastor Rugagaza aravuze ngo iwe ngo ntiyosoma Bibiliya ngo ayimare, ngo azasoma ijambo rimwe akabumba karira, ngo yabumbura yatangira hajya yarageza agasura akabona habaye hasha n'izindi mbaraga akasoma karira, ati nzantangazwa n'umuntu uvuga ngo yasomye Bibiliya arayimara. Nanje yongeza aho hantu nzanyumva guhatambuka bingoye, kumva ubwo ngo bazoza bakomange, abayumbe ngo baze bakomange, ngo Yesu akingure, ngo bamubwetse kuha ukinga groupe y'abayumbe nini tukiri hanze. Yesu ngo ababwira ati abayumbe twakoranye bose nzi barindana, bose binjiye, bayumbe bose biki kirere bose binjiye, namwe muri abayumbe ati ejo bundi titwari ko duhanura mu izina ryawe ntibabibonye. Tinya ubwo buhanuzi umuntu buzosohorera mu matwi no mu maso, ngo Yesu ababwire ngo nimumve imbere, tituziranye. Uwabahaye akazi n'uwabahaye imbaraga zo kugakora simuzi. Ngo bahanuzi ndabutinya cyane. Bene data, twizere Imana. Bibiliya
iravuga ngo umuntu utizera nubwo yoba ari umusitari tiyonezeza Imana. Ijuru riza abasitari bizeye. Yesu ni nkaho yarazi nyine ko ba Yohana, ba Petero, ba Matayo bande bazopfa bagashira. Yagiye kugenda akaza avuga ngo ese ngo ariko nzogaruka ngo nsange kwizera ko kuba mwisi. Tavuge ba Yohana. Yohana niwe yarakunda mu bigishwa ba Yesu kubera impamvu 10. Bamvu ya mbere nuko Yohana ari wari mutoya ku bandi yanaje, kandi umwana muto aza dependa n'abandi bakuru muri famille. Yohana yari stable de façon que mu buzima bwiwe ntiyashidikanyije Yesu, yakaza mutera ibibazo ngo ninde mukuru ngo uzoduhemba iki ngo bizogenda gute. Tambwe 10 Yohana yagiye agaragaramwe ubutwari. N'umunsi bishe Yesu, Yohana niwe wenyine wari ku musaraba. Yesu ngo aravuga ngo Yohana, ngo uyu mukecuru nawe mukecuru ngo uyu mwana. Yesu abaza ijambo ngo ese kwizera nzoza gusange kugihari, ninshake nzosange kuriza iriya hirya muri west n'abandi bake muri est, ariko kuzoba kukiri mwisi kwizera Imana. Igikenewe sandi mazina twitwa n'amakanisa, hakenewe kwizera Imana. Utizera ntibishoboka, utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Haleluya. Ko turumvikana ariko turi kumwe. Tuje ku musozo, umwanya ni muremure ariko n'uyu nkoresheje hari abantu bazababwira ngo abandi bajanye umwanya. Nukuri nta mwanya ntekera ngo njani wacu. Oya, mwanya nkoresha ndawukoresha hano, ntawe njani muhira. Ndakoresha umwanya tugabane twese hano. Iwacu nasize umwanya ntawe ntahana. Tugiye ku musozo. Imana si igomba guhinduka, ahubwo nitwe tugomba guhinduka tukayizera. Imana si igomba guhinduka. Ngo iyo ngo itwihanganire mu ntege nke, oya, ahubwo nitwe tugomba guhinduka tukizera ivy'Imana yavuze. Ese niki gituma abantu batizera icyo Imana ivuze? Ariko umuntu akizera ko afata umudamu we n'abana bakaja muri bato ngo bagende muri lake bwire buce iminsi 2-3 ngo yizeye ko bazohuruka. Hari amabato umugabo azafata amamodoka yiwe agashiramo akagenda n'amafaranga yiwe n'umuryango wiwe n'abana bose. Hari uwo nabonye hari Bukavu akorera ubukwe muri lake hejuru ya mabato, arayaluwe birirwa muri baradema muri lake, hajya muri Grand Lake hagati hagoye hateye ubwoba. Abantu bazabahagera turangiza i Rwanda, turangize muri Kongo, turangiza Ijwi, ukumva neza muri mu mazi ahakorera ubukwe. Umuntu akizera akazana abiwabo bose n'abanyirarume n'abavyara bose ngo bakorere ubukwe hejuru y'inyanja, ariko bavuga ngo uwizera azobona ubugingo. Akavuga atoya, isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Oya, none nimba itaremwe n'ijambo ry'Imana mwayikuye mu yesoko twayiguze, niye ndege yazanye isi yayituzaniye. Hari umugabo arabasubiza ngo ese ngo nimba Imana idahaba ngo ninde uzushira ngo uburyohe mu mafuruwe? Nimba Imana idahaba ninde uzugenda mu zufa agashiramo uburyohe, akaja mu bituku, akaja mu nkera, akaja mu mapera? Ninde ko murambaza ngo Imana ntihaba? Nimba itahaba ari amafuruwe azaryoha yose, ninde uzugenda ushiramo isukari tukayaca aryoshe? Imana igomba kwizerwa, ariko biragoye. Kubera ko bigoye, dufite abantu benshi batizeye. Umuntu ufite akazi, hari abantu bamwe bagira akazi ari benshi mu mafamiye proche, umupapa, mu petit frère, abahungu, abakwe bose bakaba bafite imirimo. Abo bantu ntibagomba kugira kwizera kuruta famiye y'abashomeri batagira n'akazi umuntu umwe. Tibihuye, kuko ibyo bafite ni ibigaragara, kandi ibyo twizeye si ibigaragara. Haleluya. Umuntu ufite akazi keza amaze nk'imyaka 20 kandi ahembwa neza, tagomba kurusha umushomeri w'imyaka 20 kwizera.
kuko ibyo twizera si amamodoka n'ifaranga babona buri kwezi. Oya, twebwe dufite kwizera kutareba ku bigaragara. Haleluya. Hari imbaraga abantu badatekereza, ariko iyo tuzitekereje tukagira umwanya n'amahirwe yo gutekereza izo mbaraga, duhita tubona Imana n'imbaraga zayo no kwizera kukamanuka mu mitima yacu. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo muzakora ibiruta ibyanje, ariko nimba mwizeye. Wanasifiwe. Nimba mwizeye, hari ibitangaza bikurikirana n'abizera. Muzarambika abagwaye ibiganza bakira. Icyo kintu kujya abantu bazabwira abandi ngo mwaratwanze ngo ntimukigere muhira ngo musenge ngo mugire gute sijya n'imfana. Ariko umuntu wizeye Imana nta kibazo kijya vaevye ngo baje kugusengera ngo baje kugira gute tibikunda. Kwizera Yesu yarababwiye ngo umuntu ngo agomba kugira guto ngo kungana n'akabuto ka sinapi, ngo akazabwira umusozi ngo vaho twacisha umuhanda aja mu nyanja ducaha. Icyo kintu ayo si amafraze y'abahungu bizi igifaransa cyangwa icyongereza. Iryo ni ijambo ry'Imana ryuzuye. Haleluya. Zako meza nkwizere, zakomeza nzako meza nkwizere yuko utayobya. zakomeza Zako meza nkwizere yuko utabesha. Kwizera ni ukuboko kwa gatatu. Umuntu agira amaboko abiri muri monde physique, aya muhamubona afite. Mu isi y'umwuka umuntu akagira ukundi kuboko bita kwizera. Niko kuza gusingira ibintu Imana yashize muri Kristo Yesu. Bibiliya yavuga ngo yafashe imigisha yose ngo yigumbira muri Kristo ngo iramuduha. Iyo dufite kwizera tuzadusingira bya bintu. Bwana sifiwe. Abantu bamenyereye ngo 40 jours ngo ihuduma ngo igiterane cyabo ngo nibatambuke ngo nibagire gute. No kuvuga ngo iyo umuntu adafite kwizera ukaja muri 40 jours ntusubizwe, ukaja mu yindi 40 kaba 40 ntusubizwe, ukaguma ukazamuka ukaruhuka banku ufite 500 jours mu masengesho. Uzi ico ubuha ukora ningo kuba ufite ino telefone ukaba utazi code, wamara ukazuguma kugerageza ijya code. Habe nubwo ukora inshuro nyinshi telefone ntiyovuga ngo kubera ko ukoze ikintu vyinshi ngo reka code ihinduke winjire mu option. Iyo umuntu asenga kenshi atizeye Imana ninka kwa bahako, ariko muzamubona iyo umuntu azi code yiwe nubwo yo ubona we igoye, uzubona ukunda bikora yitonze yihuse, uzubona gizacya code ga ukavuga ati bigenze gute. Iyo dusenga twizeye biroroha cyane. Niyo code y'ibitangaza, niyo code y'ibisubizo, niko kuboko kudusingiriza ibyacu. Bwana sifiwe. Kandi ni ukuboko kutagaragara tugenda. No kuvuga ngo Imana ntabwo isubiza amasengesho y'igihe kirekire. Oya, Imana ntabwo isubiza ngubwo twatanze faranga. Hari abantu bamwe baza bahita berekana n'ububabare, mwaza mugera no mu materaniro cyangwa mu magi wabo mwaje gusenga cyangwa yaje gushima cyangwa yaje kuvuga, akabokurira ngo bagize ibibazo ngo muzobafashe gusenga. Nubwo twogufasha twese tugakora igiterane cy'abayumbe bose tukakimana nk'iminsi kikadura, ariko twasenze tudafite kwizera nta gisubizo twobonye. Bwana sifiwe. Kwizera ni ukuboko kwa gatatu kuza kuduheza ibyo twizeye. Haleluya. Yesu yakoranye n'abagabo benshi ariko cyane 12, yari afite benshi ngo buce atoranya mu 12 ngo arangize aragenda. Ariko mbere yuko aja mu ijuru hari umugabo witwa Petero wamwihakanye atarizera Imana neza ngo yakira imbaraga za Mwuka Wera. Ngo buce itorero rimaze kuvuka hariya baje gusenga ngo hari saa 9 ku itorero gitwa Giza, ngo bahasanga umugabo wari waravutse aremaye. Yakaza yicara ngo kwikanisa ufite 1000 ufite 100 bakamuheza. Ngo bahagere ngo arabatumbira cyane ngo baramubwira ngo ntaza haba ta feza. Ibyo nibyo waje gusaba ndazo dufite, ariko twebwe dufite kwizera kuko twoguhagurutsaho tukajana mu materaniro. Ejo nawe ukazoja gupagasa
ukava ahangaha. Haleluya. Baramuhagurutsa baramubwira ngo haguruka. Kwizera. Bwana sifiwe. Kwizera ni ingenzi, kwizera ni inkingi, kwizera kudusingiza ibisubizo. Umuntu agomba kuba afite kwizera mu mutima wiwe kugira ngo yakire iby'Imana yateganyije. Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo ndagiye. Yohana 14. Ariko mwizera Imana, nanje munizere. Iyo ngiye hari amazu, kandi sinza mbeshe, iyo atahaba tugiye kubaka hari amapariseri mba mbabwiye, ariko hari mvuye yoga njewe naje ariyo mvuye. Hari amazu tugiye nko gukora finissage, nitumara zogaruke. Ariko dutegereje ikintu gikomeye. Hari igitabo nasomye kiravuga ngo tu peux rater tous les rendez-vous dans la vie, ariko ngo hari rendez-vous umuntu atazobura, ngo ni rendez-vous ya jugement. Dutegereje urubanza imbere y'Imana. Umuntu wese azokomparetere, bamubwire ngo 30 cyangwa 20 wamaze 5, ngwino utubwire icyo wayimarishije. Abantu ngo barabyina cyane, baruzwa cyane. Ni mukumva abantu bafite rugano nyinshi, kandi ruga Bibiliya iravuga ngo igihe ivuzwe abantu bagomba guceceka, hakaboneka undi uyisobanura. Igihe ruga itasobanutse tigomba gusubira kuvuga, iba yasakuje nakavuye, ta message biyayitanga. Kuvuga ngo ruga yasobanutse nisa, itasobanutse yireke, kuko Imana itanze ruga itanga n'uyisobanura mu materaniro, atari uko c'est un dérangement. Yesu muri ico giterane ngo abantu baranezerwa cyane, ngo abigishwa baramwegera baramubwira ati ko twafatishije ko bimeze bite, ni gute bimeze waho usanga noneho twabona ko abantu batse umuriro wasaze wamanutse. Yesu ngo arababwira ngo jewe sinokangwa n'ibi babakora, kuko nzi neza ibi barimo mu mitima yabo. Yari ko avuga ko bahabi bishima ariko batizeye Yesu. Icyo yari ashaka kuvuga. Oya umuriro wamanutse, tubona ko batanzi bose bakazadupinga ko basaza to ya jewe ga inzi ibi barimo, imitima yabo huzuye kutizera Imana. No kuvuga ngo mu materaniro tibaza bareba afishe mu ijuru, tibaza bareba wacuranze, tibaza bareba wabwirije, baza bareba umuntu zeye Imana. Senzagaruka nsange kwizera kukiri mu bantu. Muhaguruke dusenge. Zako meza kwizere, Yes, yes. zako meza Zakomeza kwizere, kuko imigambi yawe jari ari myiza, zakomeza kuko zakomeza zakomeza kwizere yuko utayobya. Haleluya. Amen. Yesu yatanze definition y'abantu bazoja mu ijuru. Aranditse muri Yohana 1, Yohana ubutumwa ku 8-9, aravuga ngo yaje mu isi ngo kandi niwe wayiremye, ngo yaje mu bye wari ko abenti bamwemeye. 12 akavuga ngo abamwemeye bose bakagira gute? Bakizera izina rye. Bakagira gute? Bakizera izina rye. Ngo yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Nitwizere tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Tugiye kuririmba bukeya tuvuge ngo inzira y'ukuri no kugira gute? Kwizerwa abantu. Yes. No kwizerwa abantu. Hari igihe abantu bakora amafungo bakarira cyane bagasenga cyane, tahandi kwizera kuza kuva no kumva ijambo ry'Imana. Kandi bijya byo kuvuga ngo abantu ngo twigishe ngo nyuma ngo abantu ngo twokugisha mbere bagataha ngo cyangwa ngo twogira gute. Icyo cyo kibazo dufite.
icumi bategera ijambo ry'Imana barahagije, siko? Nous n'avons pas insisté ngo mwitonde ngo tutegere ijambo. Oya, ufite inyota y'ijambo naze yumva ijambo. Tugomba kumva ijambo. Bibiliya iranditse hariya ku ipaje ya mbere ngo abiki igihe ngo bakeneye ijambo ry'Imana. Dukunde ijambo, dukunde kurisoma, dukunde kuryumva, dukunde kuryiga, turyizere, turishire mu bikorwa. Turirimbe ngo inzira y'ukuri n'ukwizera wabambwe, dusenge mwakira ijambo ry'Imana. Abarinzi mutambuke turirimbe. Hallelujah. Yes. Abagenzi nubwo baba basa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi nubwo baba basa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi, abagenzi, turimbane twese. Nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi, abagenzi, nubwo baba basa ntibazayoba,